bela men kibo fa stata hazola wa lian hing mo te dar te chana te le mi dang Moses an lo lak sak Elesa le pur kha Michael hi tu nai gerin public veng thanga de bok an lo khela mo Peter de thanga de bok an lo khela ma set veng dangan soilo salem veng hi klar khat kot sir hi ania front row kha chua kiss an tam lu tuk tap me zai na hian bonus spot chak tut thei ni bonus 3 Chazwala defender pathum maron kia ron pela ni big mike Matsuana to tu tiang chia Elesa layup donem layup low Robuya Robuya ang kamay na sis may tiang ati an clean up dan ro hian ka dia Allen na an an soi to train angin baron sian ball movement hi amoi thei em ya ni masila MSL rawa no look pass 2010 na han nei di to big mike kha chua kong ti sang in Zaina Kyrie SB kha second ni alom ka bang em Elesa về thung Elesa easy exam zo to khaju an somvek chewa ardeng thoma hola ticket mani cheng somnga cheng za te nia man te engeng moni khating in la kha dam na hun te ka an phang zo ka ni rin chana on thok lut vel on thok le vel kai thar team te hanan om chau ve nok bokanga Chazwala abaul sam ve khachua catch and shoot adotatan Moses sorry Elesa basket sur don half quarter train shoot to half quarter chang lirin shoot don rin chana semi final and tour hian in ar deng thuma hol ron luat te ti kha kan thu pui ni top ani le Mona for 3 chiang dan te po alo dang ni mai theya Mona off dal tuk de uleka rin chana bokani tan le ta rin chana fake layup rin chana dan turin omlak lowa Kodana faka oma Elesa 3 splash Lima sela point shoot turhi point score turhi tam ve thungani yes an mani tluk thei hi tunai chuanin anom nice 5 kilo ni faka traffic drive lu ta mai khaya va thok thui ve mai kha 3 points daron pen lu chawa ema chuti line baron ste han la chak ve lawa zanina hianin closing ania gan be sei bon top district ayo kha tu ber kha chu enge mo thar Robin sang thek teu Barons kan mang thadon MSL season 8 at Ranjon ka pa ui tak em kan lasad Barons te